Selam i pozdrav svima, dobrodošli u moj novi video. Danas sam odlučila s vama podijeliti jedan super recept. U pitanju je gulaš od lisičarki. Sada je sezona gljiva, pa ako ste u mogućnosti da naberete još bolje ili eto, kupite. Ja sam išla u šumu i nabrala sam svježe lisičarke. Ove godine su toliko rodile, to je nenormalno. Tako da prijeđemo odmah na recept, da vidite šta sve ide i kako se pravi. Uglavnom vrijedi svakog truda. Ja sam uzela negdje oko 700-800 grama gljiva. Evo vidite, to je ova puna zdjela. Ova zdjela je kapaciteta negdje oko 2 litra. Uglavnom do kilogram gljiva trebalo bi da bude za nekih 5-6 tanjira. Eto sad tako da se orijentišemo. U jednu šerpu sipam ulja, ali ne puno, sasvim malo, jer će nam se bolje luk ispržiti. Ako stavimo puno ulja, onda će pliva u tom ulju i neće se baš fino ispržiti, više će se dimstati. Tako da ako želite onako da vam luk fino porumeni, manje ulja stavite. Ulje skroz dobro zagrijem i kao što ste vidjeli, uzela sam 3 veće glavice luka, sitno isjecala naravno i sada krećem sa prženjem, onako da dobijem neku zlatnu boju. Kad nam je luk porumenio fino, onda ću dodati bijelog luka. Stavila sam negdje oko 5-6 čehni. Fino je da se stavi malo više luka u ovaj gulaš. I to ću sasvim kratko da prodinstam, da nam ne bi bijeli luk počeo da rumeni i onako da počne da gori, njemu malo fali, onda će nam biti gorko. Tako da odmah za bijelim lukom stavljam i gljive. I njih ću također da prodinstam, propržim malo ovako na jakoj vatri. I tako ću sve miješati dok gljive ne opuste svoj sol. Sad kad su gljive već pustile malo soka, to jest vode, stavit ću pola kašike paprike mljevene, pečene, ali ljute. Ko ne voli ljuto, može da stavi samo onako ili paradajz koncentrat ili ovako papriku koncentrat ili samo običnu crvenu mljevenu papriku. Ja ću također i uz ovu ljutu staviti jednu kaškicu paprike u prahu, da imam tu jaču boju. I evo vidite, gljive su već pustile sok. I sada ono što je ključno u ovom receptu je sirće. Znači bez ovog sirćeta nije vam tu taj recept. I ovo sirće pripomogne da dobije baš onaj lovački ukus. Ja sam stavila balzamiko, a vi možete obično jabukovo sirće, domaće ili kupovno. Uglavnom stavite negdje oko 2-3 kašike, eto onako odokativno. Vidjet ćete vi kako to pustilo fino aromu, ali sirće će isparti, onaj ružni miris će isparti, ostat će samo onaj fini ukus. Ili ko koristi vino u kuhinji, može da stavi umjesto sirćeta nekoliko ovako kašika vina bijelog. I sada dospijem vrele vode, onoliko da prekrije. Nemojte pretjerivati sa vodom, znači samo da prekrije fino gljive. I stavit ću jednu povrtnu kocku ili možete goveđu kocku za sup. Bibera i sve ću to pustiti da ključa najmanje 15 minuta. Nakon 15 minuta se već počeo onako da stvara saft fin. Probat ću gljiva pečena. Gljivama ne treba puno, znači ovaj gulaš je jedan od brzih recepata, najviše pola sata i gotovi. Sada promiješam brašno sa hladnom vodom, ja sam uzela jednu kašiku, uglavnom sipajte do željene gustoće. Dospite malo, sačekajte nek prokuha, pa onda da vidite je li to dovoljno, pa ako je potrebno dospite još. Pustite znači da kuha. Još malo. Sad je ovo ufiniranje, znači na kraju onako začinjavanje po ukusu i želji. I evo vidite kako on treba da izgleda, onako baš fin saftali. I na kraju kad se već skuhao, onda stavljamo pavlaku. Ja sam stavila krem fresh
i stavit ću malo vrhnja za kuhanje. Nemojte pretjerivati ni sa jednim ni sa drugim da nam ne bi preuzelo ukus, ali je jako bitan u ovom receptu jer dodatno pripomaže na kremuznosti i ukusu ovog gulaša. Probajte je li dovoljno slano, po potrebi posolite. Ja sam na kraju stavila peršun, svježi, a vi ako koristite sušeni onda stavite bar malo prije, nek se to fino ukuha u ovom gulašu. Također stavim malo i muškatnog oraščića, onako 1-2 prsta hvata, jako je bitan u ovom gulašu također kao i sirće. Po potrebi još malo posolite ako nije dovoljno slano ili pobiberite. Moram reći, ako ne volite ljutu papriku ne morate nikako, stavljam možda onako malo jače bibera da koliko toliko dobije taj pikantniji okus, jer ovaj gulaš i jeste poseban po tome što je ljut. Baš tako poprima onaj lovački ukus. I to bi bilo to, znači možete da ga služite uz semel knedle. Mi ne volimo pa nismo, ja sam služila uz obični domaći hljeb, onako vruć i vjerujte mi nešto mnogo dobro i posebno. I eto ga, ja se nadam da će vam se svidjeti, ako jeste ostavite mi like ili komentar, pretplatite se na moj kanal naravno besplatno, pa se vidimo u nekom narednom videu. A do tada mi ostanite dobro i zdravo. Ćao!